Inyeshyamba za M23 zatangaje ko zafashe umujyi wa Goma ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa leta rwo kugeza ku cyumweru nijoro rwari rugisaba igisirikare kurwana kuri uyu mujyi ngo ntufatwe, ngo ntacyo ruratangaza kuri ibi byatangajwe na M23. Abatuye uyu mujyi bagiye batangaza amashusho ku mbuga nkoranyambaga berekana abarwanyi ba M23 bagenzura imihanda y'ingenzi mu mujyi wa Goma nyuma y'imirwano yabaye ejo ku cyumweru. Muri uyu mujyi ntibirasobanuka neza niba koko M23 igenzura umujyi wose wa Goma cyangwa yafashe ibice bimwe na bimwe byawo, ariko BBC iracyagenzura mu buryo bwigenga niba M23 igenzura ikibuga cy'indege cya Goma, ikigo cya Katindo na Mongoma hafi yacyo, hamwe n'umupaka w'ubutaka uhuza uyu mujyi n'uwa Gisenyi mu Rwanda nk'ibice by'ingenzi by'umujyi wa Goma. Andi mashusho yagiye ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga nayo abayatangaje bavugaga ko ari ayo kuri uyu wa mbere, arerekana abasirikari ba FARDC na Wazalendo bari hamwe ari benshi hamwe hafi y'ikibuga cy'indege basa n'abahagaritse imirwano. Nanone kandi BBC dukesha iyi nkuru ivuga ko ikigenzura umwimerere w'aya mashusho. Galika Muheto ni umuturage ukorera ubucuruzi hafi ya Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma, yabwiye abanyamakuru ko abarwanyi ba M23 aribo bagenzura agace atuyemo. Mu butumwa bwanditse yavuze ko yagize ati ubu hari agahenge kuva mu ijoro ryakeye nubwo tucyumva amasasu bya hato na hato. Ingabo za Irigwe ziri mu butumwa bwa MONUSCO zo zatangaje amashusho, zashize hanze amashusho zivuga ko ari abarwanyi ba FARDC barimo gushyira intwaro hasi ku kigo cy'izi ngabo cya Rusayo mu nkengero z'umujyi wa Goma. Uyu mujyi utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni umaze iminsi 3 udafite amazi n'amashanyarazi nk'ingaruka z'imirwano mu nkengero zawo. Abawutuye benshi ubu ntibarimo kuva mu nzu zabo nk'uko Robert Kito Musheshera yabibwiye BBC. Mu butumwa yoherereje BBC mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere yagize ati turi mu nzu kuva uyu munsi mu gitondo, ati n'ubu nta gupfa gusohoka kuko amasasu aracyavuga arimo n'imbunda ziremereye cyane. Ingabo za Irigwe ziri muri MONUSCO zatangaje ko nyuma y'imirwano yabaye nimugoroba ejo ku cyumweru hagati y'abateye na FARDC, bamwe mu basirikare ba Kongo bashize intwaro hasi. Abarenga 100 ba FARDC baje gushaka ubuhungiro ku kigo cy'izi ngabo cya Rusayo. Izi ngabo zerekanye kandi amashusho y'abo basirikare barimo kwandikwa no gushyirwa intwaro hasi. Mu itangazo rivuga ko bafashe Goma, umuvugizi wa M23 AFC Lawrence Kanyuka yavuze ko abasirikari ba FARDC bari muri uyu mujyi basabwe gushyikiriza intwaro zabo MONUSCO zikabikwa. Iri tangazo rivuga ko ibikorwa byose byo ku kiyaga cya Kivu byahagaritswe kandi rihamagarira abaturage ituze. Mu ijoro ryakeye Perezida Felix Tshisekedi yakoranyije inama idasanzwe y'umutekano yigaga ku buryo ibintu byifashe muri Goma. Ibi kandi byakurikiye inama y'akanama k'umutekano ku isi ka ONU yateranye ejo i New York muri Amerika, aho abayigize ahanini bamaganye ko u Rwanda rwohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha umutwe wa M23. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko Kinshasa ifasha umutwe wa FDLR urwanya Kigali. Umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba nawo watangaje ko perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahurira mu nama yihutirwa kuri aya makimbirane iteganyijwe ku wa kabiri. Naho mu itangazo yacishije ku muvugizi we, umunyamabanga mukuru wa ONU ariwe Antonio Guterres yaraye asabye u Rwanda kureka gufasha M23 no kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na M23 ayisaba guhagarika imirwano no kuva mu bice byose yafashe.
ibyo yabikoze nyuma y'uko abasirikare ba MONUSCO bagera kuri 13 biciwe mu mirwano bafasha ingabo za leta kurwana ku mujyi wa Goma ngo udafatwa. Mu nama y'umutekano ya ONU yateranye ku cyumweru, ibihugu nk'Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa byasabye u Rwanda kureka gufasha M23 no kuvana ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi Ernest Rwamucyo wari uhagarariye u Rwanda muri iyo nama yavuze ko umuryango mpuzamahanga urimo guhitamo kwamagana M23 ukirengagiza ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi arizo zica amasezerano y'agahenge. Rwamucyo yavuze kandi ko amahanga yirengagiza umuzi w'ikibazo urimo inyeshyamba za FDLR u Rwanda ruvuga ko zirimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Kigali hamwe na ONU bavuga ko FDLR ifashwa na leta ya Kinshasa. Amashusho atandukanye yagaragaje abakozi b'imiryango mpuzamahanga n'aba ONU bahunga umujyi wa Goma binjira mu Rwanda bakoresheje umupaka uhuza Goma ndetse na Gisenyi. Naho abaturage barenga 400,000 bavuye mu byabo kubera imirwano muri uyu mwaka gusa. Benshi bahunze berekeza i Goma no hafi yayo nk'uko ishami rya ONU rishinzwe impunzi rikomeza kugenda ribitangaza. Naho Perezida wa Kenya ni William Ruto yatangaje ko yaganiriye na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi ku bibazo by'intambara bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru Perezida Ruto yatangaje mu ijoro ryo kuri iki cyumweru mu ijambo rye rya nyuma ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari akaga gakomeye ku kiremwa muntu. Ati gukomeza guhungabana gukomeye kw'amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ikibazo gihangayikishije. Ibibazo bijyanye n'imibereho y'ikiremwa muntu biri kurushaho kuba bibi kubera ibikorwa bya gisirikare birimo no gufunga ikirere cya Goma. Perezida Ruto yakomeje asaba impande zombi kuyoboka inzira y'ibiganiro mu gukemura ikibazo. Ati nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndahamagarira impande zose ziri mu biganiro bya Rwanda n'abavandimwe banjye Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bombi navugishije muri uyu mugoroba kumva amajwi y'abaturage b'aka karere kacu asaba amahoro ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje avuga ko nyuma yo kubiganiraho na bagenzi be bo muri East African Community bemeje ko nk'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango baterana bitarenze amasaha 48 kugira ngo barebe icyakorwa. Perezida Ruto atangaje ibi nyuma y'uko mu nkengero z'umujyi wa Goma hiriwe imirwano ndetse umutwe wa M23 ukaba waratangaje udaciye ku ruhande ko ushaka kwigarurira uyu mujyi. U Rwanda rwagaragaje ko imyitwarire y'amahanga arangwa no gusohora amatangazo yirengagiza amakuru y'ingenzi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazigera itanga igisubizo cy'iki kibazo. Guverinoma y'u Rwanda yongeye kugaragaza uruhande ihagazeho mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu itangazo yasohoye kuri iki cyumweru. U Rwanda rwagaragaje ko amatangazo amaze iminsi ashyirwa hanze n'amahanga ku kibazo cy'intambara ya M23 adashingiye ku makuru y'ukuri kandi abogamye. Rwavuze ko ibi nta gisubizo bizatanga ku kibazo gihari. Rwashimangiye ko imirwano yubuye mu minsi mike ishize biturutse ku kutubahiriza agahenge kw'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe bifatanya irimo FDLR, abacanshuro n'abanyaburayi, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC ndetse na MONUSCO. Rwakomeje rugaragaza ko M23 umutwe w'abanyekongo barwana bagamije kurinda ubuzima bw'imiryango yabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bashobora gushinjwa kuvogera imbibi kandi ari mu gihugu cyabo. Ikindi iri tangazo rigaragaza ni imikorere iri hagati ya FARDC na FDLR.
ahanini hashingiwe no ku bikorwa bya General Major Peter Kirimwami uherutse kugwa ku rugamba. Rikomeza rigira riti umuryango w'abibumbye binyuze muri raporo zawo wemeje ko nyakwigendera Major General Peter Kirimwami ariwe guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru wiciwe mu mirwano muri Sake, yari nk'umuhuza wa FDLR ndetse yagize n'uruhare mu kubangamira ibikorwa byabaga byateguwe na FARDC byo kwica abarwanyi ba FDLR. U Rwanda rwakomeje rugaragaza ko imirwano ikomeje kubera hafi y'imbibi zarwo iteje impungenge ku mutekano warwo. Imirwano hagati ya M23 na FARDC yongeye gukomera nyuma y'aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaje ko itazigera iganira n'uyu mutwe, kandi mbere yari yarabyemeye mu biganiro bya Rwanda. Uku kwisubiraho kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niko kwatumye u Rwanda rudashyira umukono kuri gahunda y'amahoro yari yemeranijweho n'ibihugu byombi. Iri tangazo rivuga kandi ko kudindira kw'ibiganiro bya Rwanda nyuma y'aho guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kuganira na M23 ndetse no gukomeza kwanga gukemura impamvu muzi z'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatumye imirwano irushaho gukomera no gukururana, ari nako bibangamira umutekano w'ibihugu by'ibituranyi birimo n'u Rwanda. Abagomba kuba bagira uruhare mu gushaka ibisubizo birambye ntibakwiriye kuba bamwe mu bagize ikibazo. U Rwanda rwagaragaje kandi ko rwiteguye gutanga umusanzu mu gushaka ibisubizo bya politike, gusa rushimangira ko ibiganiro bya Rwanda na Nairobi bikeneye amavugurura kugira ngo bigere ku ntego.